ଆଖି ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ କାହାର ଆଖି ବନ୍ଦ ନାହିଁ କହିଲେ ଜାତି କାହାର ନାହିଁ କାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଜାତି ନାହିଁ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ ଧର୍ମର ଜାତି ନାହିଁ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଜାତି ନାହିଁ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ ନାରୀର हे प्रभु दुख करे हे प्रभु मुझे कुले तो भगवान मुझे मागे से पाई पारे नहीं आगे आपको ये नमागे ये अदाजी को हम रात्रि रात्रि सुदामा दुख को देवी हरण करे हां सेठी भाई हमें यरूशलेम में यही लाइन हिला तो जाओ से स्वयं नारायण के क्षेत्र को डाकी आने मंतव्य को उठे आगे जीवा हां सुकोल परम हरे के सखिया को सन्नावन हरे के हरे नारायण दही क्षीर चीनी मऊ घी मिसेकी कदई पूरा सुना समय बदलुଛି ଭାଷା ବଦଳୁଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବି ବଦଳିଯାଉଛି କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାଳ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହରି ପୁରା କ୍ଷେତ୍ର ପୁରା କିଣି ଏ ହରି କିଏ ସାଧୁରାଜ ହନ୍ତି ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ହରି କିଏ ପ୍ରସୂତା ରସନ ତୃପ୍ତ বরুণ সুতা দেখলা পরম লক্ষ্মী এই পরম লক্ষ্মী বুঝে আজ রসকারীতে তৃপ্তি করাইছে হরি কিয়ে ইত্যাদি সুখরা কাবলা হন্তা যে প্রতিদিন রাত্রিକୁ পরে বসাই সুখ পাউথে সে হরি ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହରି କିଏ ପୁରାଣବର୍ତ୍ତୀ ସମାହିତ ରାସ ରାସୁ ପୁରାଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଧିପତି କିଲୋ